efectivamente, este equipo da Hora Galega que estaba facendo este percorrido puido vivir esta mesma tarde unha situación moi perigosa xa cruzando cara a provincia de Lugo, xa no concello de Quiroga, que é o concello da provincia de Lugo máis afectado polos incendios. Falamos de que chegaron a un lugar, o lugar de Chao da Casa, ali en Quiroga. Xa estes días os veciños estiveron loitando como poideron contra o lume. Esta mesma tarde, a media tarde, pouco despois das 5, as lapas volvían a reavivar e facíano a pouco máis de 100 metros das casas. Ali había equipos de extinción, ali había veciños loitando contra o lume e os ánimos, aínda que comeza a decaer, por suposto, porque levan días sen dormir, volven arriba para loitar contra o lume. Mirade. Esta aldea é Chao da Casa. Levamos dende o venres a mediodía, fomos a axudar e chamaronnos por teléfono que o lume había cruzado a cola do embalse, estaba indo hacia Roblido. É risco de que o lume poida chegar ata as casas? A ver, hoxe temos medios e esperemos que non crucemos os dedos porque entre a calor que fai e o aire, pois a ver que pasa. Vale, Sil, pues nada, vamos haciendo lo que podamos y a ver si damos salvado el bulldozer. A verdade é que o tema xa estaba bastante controlado, pero resulta que o do bulldozer pois meteuse aí nunha zanxa e, bueno, empezouse a poñer nervioso e como fai moita calor, deulle un golpe de calor e, bueno, agora parou. Había unha vagoada como un canal e asentou de diante de atrás a quedar unhas cadenas en aire. Ostras, non quedaches preso aí? Efectivamente. Mamaíña, pasarías medo. Home, bueno, a ver... Pásame a min... Alegría non. É un punto moi, a ver, complicado porque hai pueblos aí que ao redor e estamos intentando que non vaya para estes pueblos. Como son lugares habitados, xente maior, non está limpo, hai moito monte, moita sequía, como se escape un pouquiño en nada, arde todo. A canto está a túa casa daqui do incendio? Hai 1 kilómetro. Temes que o lume poida aproximarse a túa casa? Varios días aquí combatendo. Viernes, sí, que me llamaron y vine aquí escopeteado. Y arde esto, arde, ¿sabes? En plan, por el otro lado, está esto que mete medo. Nos estamos agotados porque xa empezamos noutra vila, en Petín. Estamos intentando, pois nada, salvar o máximo que se poda e estamos casi sin dormir desde xa fai 5 días. Levalle tempo a arder, pero pouco a pouco vai ardendo e baixa para baixo, aí hai outro pueblo. Para diante está o meu e vai a todos os lados. Pero isto está complicado. Nos chamaron que había pasado o río, o lume, e claro, nos temos 200 vacas arriba e viñamos con toda a prisa. Conseguiste salvar as vacas? Sí, sí, sí. Estamos extasiados, no, lo siguiente. Y estamos hartos de rabia, de ver cómo arden pueblos, que nos va nuestra sangre. Somos de aquí, somos de la tierra, por eso la protegemos a muerte. Pero ver esto es una tristeza y una impotencia que uno anda con una rabia que ya no tiene. No hay derecho, no hay derecho. Estamos cansados. Vamos a hacer lo que podamos, proteger a toda la gente y a las vidas que podamos. Pero que sepan que aquí los bomberos forestales de Galicia lo estamos dando todo. No eso, todo y lo más que tenemos. Como chegan esas palabras, Está falando a persoa contando perfectamente o que están vivindo, tremendo. Este